Ask her. Okay. Queen, via isi masheri. Ahanga no babira ideba kuri ngo afite amagambo make wa mubaze reka nze noneho nsabe Queen muzamuka hejuru. Reka nsubire ndakubwire siko. Babya ufite 14 years old ndapfuye muzira. Chill. First of all, I wasn't raped. Because second of all, ntago yari uko nari umwana w'ikirara. Ntawe. Mama yake we yari ikirara. Listen. Iyo ataba ikirara yari kurongogwa umuntu umana afise jewe ibyo byose byabaye nta n'ababyeyi mfise ariko nabeshejwe agateka ndashaka Sharon ndakugendere canke ubunyene Godfather ari hano yinjire njewe nasinye mu murenge wa Kicukiro Ndabizi urabona online birahari yabyishakira akabishira hano kandi cyane umuntu kubyara imyaka 14 ashobora kuba urumva niba atarafite ababyeyi yahuye n'isanganya. Sinatwawe nka Sharon uko bimeze kose narubahishijwe nubaka urugo rwemewe n'amategeko mbyara abana bisezerano kandi umwana wa mbere namubyaye mfite imyaka 15. I'm sorry. So I am not ashamed to say it. Imyaka 15 bivuze ibyo nuvuga ngo 10 tanye bwa mbere imyaka 14 rero nibyo. Buhoro. Okay, sorry, okay. Wakoze urukundo ufite imyaka 14 Yewe ndu wa mbere n'abarabu barongorwa ari abana bato. Ico novuga nuko it depend n'ukuntu nagiye mu rugo rugo. You don't know my life. Uretse gato niba uretse gato niba ko wari agapipi bwa mbere ufite imyaka 14 uratubwira uri muri situation utubwiye kutabaye repti uretse gato utubwiye kutabaye repti icyo kintu sibyo aha rero uretse Queen urumva we kugira ngo niba arabye afite imyaka 10 Godfather je ko ntashaka guhagarara ku buzima bw'iwanje my past no ariko urukumva waravuze ngo uri kuntuka kandi wowe warabaye ikirara ku myaka 10 no nta kirara nabaye kuko iyo mbi kirara nari gusambana nkatwarinda none arakubajije ngo wambaye ikanzu y'umweru arakubajije ngo wambaye ikanzu y'umweru ufite imyaka 14 answer that question. Let me tell you something. Ikintu mu mutwe ku myaka 14 wambaye ikanzu ukora mariage niba yakubwiye ngo uvuze ko nabyaye one night stand rimwe Queen wowe ku myaka 14 ko tutarabona ikanzu y'umweru ko aribwo wabyaye bagucumise gute ntibagucumise nta mugabo ufite ku myaka 14 so nicyo kibazo yakubajije answer that question. God listen. Yego. Njyewe amakwe aba menshi shobora amakwe yose ntategerezwa kuba mu muhanda ngo abantu baze ngo kubera umwaka urumva nuko nagiye ndasinya kandi n'ibintu bihari you can go online and Google. Ku myaka 14 wasinya hari leta ubizi uko twabigenjeje ntabwo ushobora guharabika leta y'u Rwanda wavuze ngo Kicukiro ngo uvuge ngo bagusuzanye ufite imyaka 14 kuko byari ufite 15. Godfather ubu kuri ngaha turakuzi ubu kuri muri Canada ntushobora kuba ufise imyaka itari yo yiwawe so nta majambo nkene ko munkuramo uko twabigenjeje aha twese tuba turi abenshi baba bari hanze bafise imyaka atari yiwabo. No wowe utura byivugiye hano ngo wabye afite imyaka 15 kwa ngo ntabwo ndakubwire none ushaka ninde mu Rwanda wakoze mariage ufite imyaka 14 ndi mu rukiko. Sharon ifungura mic yawe so urukumva hanga rero tuba confused so Sharon nukuvuga ngo ibintu confused Sharon hano Sharon subira just umviriza tuvyoze man oya kinga bakiye wewe bako it's not good usikimbie wiruka Godfather kila kwefte kubera kimbonye ngaha papa kinaogopa juu niko hapa kinayua jua nini gari kuguma hatukabiye kama ni mwanamke abakie hapo na mimi nimuulize Godfather jambo kwanza bite Sunday bite everybody ariko ninde hano mfite moderator kandi oya cici bamuvuze kare ngo nazamuke ariko abaga risha no kujya tahaguma Cici mwaretse mukaganira kwe jewe mureke Jesse naje kumutuka Jesse naje gutuka ari Sharon je nagomba ndamubaza ibibazo imbere y'abantu areke kubesha abantu ari kukumva ariko ntukamubage kugira ngo oya Jesse ndamubaga sishaka kumubagira kwa Godfather arabizi je arafisa aho ndamubagira Cici hinge gato shaima 1 minute nibarize mpeze aka kantu Godfather
imyaka uko yoba yose njyewe narashatse igikuru kugira umwana w'isezerano n'utari w'isezerano ninde ndaye ninde none so wasezeranye ufite imyaka ni we yakubwiye nsubiza ninde ndaye ninde atari ndaye umwana utari w'isezerano urakoze none wo kumwaka 14 wasezeranye kwa reka nkubwire Godfather passport turazihindura ndakwiyamye ndi umurundi kazimya ahora tutabiranyije none utwibwiriye uretse gato ari wo tugiye ngo wabyaye 15 okay kujya kuvaneho urujijo wabyaye ufite imyaka ingahe nabyaye mfise 15 I'm telling you the truth yes abivuga ko none ku myaka 15 ninde muntu wagusezeranyije ufite imyaka 15 nasezeranijwe ushaka se ko mbikubwira mbwira nyine ni kubera nahinduye imyaka muri passport kugira ngo nshobore gusezerana so ufite ikindi kibazo birakuraba uvuga ngo wabeshe leta uyibeshe ivyo birakuraba genda undegerera wowe ahuri ntiwabeshe ububaza ko aho wicaye ko muza muvuga ngo mu Rwanda mwarahunze hari uwabirukanye abantu bari hanze benshi ntibabesha ntibagirana nuvuga ngo wowe unuvuga ngo mu yandi magambo warabeshye genda ubivuga ati njyewe narabeshe nahinduye passport imyaka kandi narayihinduye kugira ngo kuba none sinubatse sinavye abana banje Queen bisigura cyane bica bifa Godfather God ndakumva meze neza meze be Godfather reka nkubwire ikintu kimwe je nitwa Chichi first of all ndi Murundi uyo Sharon mubona ngaho nashure nimwe ajya mu ngo vya pilot nabesha abantu ubwenge bwiwe nimba afise ishure akaba afise ibipapuro ajya ku ishure navyereke wewe jewe I'm pretty sure Sharon nabwo yiga Sharon ni bipolar afise ingwara yo mu mutwe no Chichi arayijyamo bya drone Chichi umviriza na drone ajyamo reka ndakubwira ikintu kimwe mwe mwibaza ko America ufa gusa kuza ngaha ngo ugiye ku ishure everybody they can go to school umwe ushaka kugenda naje ushaka kuja ku ishuri muga bivana n'ivyo ndiko ndigiramo urabona kuvuga ko afise 25 akaba avuga ko afise degree zibiri yize byari hari none Queen ko imyaka tumaze kuvuga ko nta gaciro ifite bitewe na story duhaye oya ariko we ni wavyivugira uretse nawe niko abyivugira afite niba afite 25 izo no 25 ntiwa ufite na PhD nta muntu urumva ufite PhD ufite 25. Are you serious? Yeah. Bara Sunday, don't make me. Oh my gosh. No, nawe ntabwo avuze PhD ngiye mbivuze PhD we yavuze. No nizo degree genda googlinga drone. Sibyo kuba umupilot wa drone uvyiga imyaka ingahe? Ubundi Sharon mu mwanya. Kubyiga ariko ntiyabwiye ko yavuze ko afise 2 degree. Shiramaze katubaze gatoya. Reka nkubwire impamvu Sharon nta numwamwanga. Reka ndakubwire abarundi mwangira iki Sharon. No reka ndakubwire Godfather nushake guteranya ngo abarundi ngo barangana. Sharon nukuvuga ko umuntu umwe ashobora kwangana abantu bose. Sharon s'abanyarwanda gusaba mwanga. Plutôt s'abarundi gusaba mwanga, sivyo? Sharon yangwa n'abantu benshi kubera iki? Sharon nafise kubaho nabwo yubaho umuntu. Urabitahura? Sharon n'umuntu atagira indero, atemera place yiwe. Urimo kunyumva neza Godfather Jimora ndakubona nga par exemple ndazi ko Godfather n'umuntu agira platform ziwe mugabo Sharon no muso ushaka kumuha platform ejo akaza kugutuka utazi impamvu yagutukiye nkamuvuna amaguru icyo ni cyambere Sharon n'umuntu ashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu. Let me tell you some little bit story, right? Urabe kujya mukobwa ari shetani. Jewe maze imisi ifise ikibazo n'uyu mukobwa dusanze sinzi ko wumvise umuntu yamuhamvye Sharon akiri umuzima yari jewe tena namuhamvye Sharon akiri umuzima na ceremony nga muri TikTok everybody knows Mutipe wamuhamye ngi nahise nanamuboroka naje kumenya ko nta bugoma agira nagiye muri live numva aravuze ngo koramuzitse ndavuze ndakubwira barakora n'imisa yewe naramuhamye nga muri TikTok ndamuhamba ari umuzima kubera ibintu byo yakoraga ari byinshi bibi cyane ukura bitahura kandi naramugere VDD yiwe nayo ndayikora muganza yikora vuba n'amaferi pare ndayasohora kubera ibintu byo ni by'ubugome cyane. Uriya mugore nimba ari umukobwa yabuze ubwenge na kuntu umuntu muzima wakwinjira mu ngo z'abantu bubatse ukaza gusambura. Guys mutapinge screen aha ukanyumva ujya Sharon n'umuntu ashobora kuguhishano ugahita ufa muri umwanya tuko tuvugana na wewe
Sharon ari ebo kuguhishano ugafa ukava muri ubu buzima bw'abantu mwisi ukagenda. Ni umuntu w'umugome mubi gose, mubi cyane gose. Chichi niba yenda agira amafuti kuki mutamuhana ibyo reka nkubwire si ubwa mbere si ubwa kabiri hano kuvuga ngo wamuhana z'abarundi hari mugume musa reka nkubwire muri social media z'abarundi turamuhana tukamubabarira mugabo aho bigeze Sharon la fois passée yaraje ngaha muri social media turamucangira n'amafaranga yo gukura indirimbo. Rero woba wiga gute ukaja kwiga muri universite ugakora ukaza gusegereza muri social media kugira bagutangire amafaranga 300,000 yo gusohora indirimbo apana na $50 yo gusohora indirimbo. Woba uri muri Amerika ugasanga yaranerefonye jewe arambwira ashaka kugenda i Burundi ndamwishure maison de passage. Naramubwiye how come sishobora kukwishura maison de passage wowe uba muri Amerika jewe nkaba mba muri Amerika ndakwishura maison de passage. Ivyo birabaho usabe ndakwishura maison de passage twese turi muri Amerika why utagenda gukora. Naranse kumwishura maison de passage ncika umwana mubi aragenda ku mugore wiwanje amubwira yuko ko Chichi yagira gende muri vacation na kuno wamusabira tukazabana mu nzu nzana ndamugucungurira azarazana abagore ncenda kubwira abagore yazanye. Do you think that person is normal? Mari wabibaza madamu wawe ibyo ngibyo koko nawe nukuri ko Imana yaramubajije kandi yaravyemeye yaramubajije akabaza madamu wawe kuri ako kantu akamubaza ati ngo amwemerere. Yes mbonye icyo nari nshaka kubaza twese turi abantu normale kandi turatekereza turanakuze ariko ntabwo twapfa kwemera ibintu by'amagambo gusa bidafite fact. Haba ari fact ufite z'ibyo bintu Sharon yakoze ku buryo dushaka kuvuga ati koko aba bantu bakeneye kumwirinda ariko hari ikintu kigaragara gifite fact Sharon yakoze ku buryo n'icyo kintu wakigenderaho ukaba wakitubwira. Barabizi bose mwe nimwe mutabizi abantu bose bari ngaba abarundi bashaka kwandika muri comment barabizi. Okay twe tutabizi bitubwire none. Urumva ukuntu uyu Sharon vyageze Tizi ko mwese muzi umukobwa yitwa Nerinati. Nerinati ndamuzi. Nerinati ubwanga mu Burundi. Nerinati ujya mu Ruzingo. Ujya mukobwa atabize umuntu atakuje. Mugere mudusubire ngo wiki Godfather. Ruzingo Nerinati zina barabizi ntabwo ngira. Uriya mukobwa Izina Chichi arabizi. Uriya mukobwa tumaze iminsi abarundi dufitaniye nawe ikibazo. Kubw'impamvu yo kubwira abarundi ngo nibatahiye mu Burundi ngo azabakorera ibije yambwiye ati ariko yarabikoze yafashe wa mutipe wo muri Sweden yaramwishishije. No uriya mutipe barafitari ikibazo kuko ujya mutipe yaragiye akoresha abantu niyabahaye amafaranga nawe nyine yaramukoresheje ubwiwe niyamuhaye amafaranga. Yo kese narayirangije twabivuganyeho mamagara rega nati n'umushuti wanjye. Ese mu Burundi utishyura aricwa. Is my friend n'umushuti wanjye n'uyu munsi ngiye ni umushuti wanjye. Ariko ikese yura mutipe yaramugambaniye Chichi. Yaramugambaniye yarishyuye amafaranga asubira muri Sweden. Yasubiye muri Sweden nabwo bari bamufatiye mu kirura musubiza kumufungira Bujumbura turatabaza koresha abantu banje ura muhungu arafungurwa. Ukuntu ari ikiwerewere nabo rugeze nani Sweden rurongera bararwoshya rusubira i Burundi rugeze bararwica. Barafunze sije bagiye kumufungira komeza. Urimo kunyumvaga Godfather. Nerinati kuva icyo gihe nahise mu mwana nahise cwana naramuhamagaye ibi narabinsobanurira live kuri Space. Ambwira ukura musore yafunze baramufashe bamubeshyera ko agiye gucuruza abakobwa mu Burusiya abarundi kazi igihumbi abarundi ntabagiye kubera ikini uzi gushyira umuntu ngo ari gukora human trafficking ngo agiye gucuruza abarundi kazi igihumbi bakamushyiraho iyo kese ntabwo bazamufungura kandi ni ukubeshya komeza bazamufungura amatwi yasumiye baranamufunge baranamurekuye komeza urukura nyumvaga Godfather. Rero uyo mukobwa yashatse kunyinjira mu buzima uratahura. Uruva ngo yabwiye umugore wawe ngo mubane bane mu nzu imwe uyo Sharon yariko arashaka kuja Bujumbura urabitahura yashatse kuja Bujumbura. Rero yumva yuko na jewe nzagenda gute nzagenda muri vacation sivyo. Noneho ubwa mbere yaraje arambwira yuko ndamwishure maison de passage azagenda mu kwezi k'umunane ukwezi turimo yari yamaze no kwishura itike wagiye gusohora ibintu by'indirimbo yiwe. Jewe mpita ndamubwira ni miye Suisse kulipia maison de passage papa mama
wowe uba ngaha muri Amerika nkaba muri Amerika twese turarondera amahera ubu nofata amahera 1000 ndikunda kwishura maison de passage ntabwo uri umugenzi wanje ntabwo uri inshuti yanje uri umuntu usanzwe twamenyanye ku mihanda ngaha sivyo gute nafata 1000 cy'amadolari uko ndamuzi Sharon ndamwishura 1000 cy'amadolari aje gufata maison de passage ntibyashoboka sivyo noneho mpita ndamubwira ati aho ko no kwishura maison de passage yose ahubwo naguterera mu bandi kujya bari ko araguterera urabitahura noneho mu nyuma ahita agenda arabwira umugore wanje amubwira ati umugore wanje ngo rero ngo nashaka usabire Cici kubera warakumva umusabire nzashikire mu nzi wiwe kandi zamugucungira akivusha banamuke ntakuwa nakupigia na kwambia urabitahura umugore wanje yaramwishuye umugore wanje n'ubibona ari kuri profile yaramubwiye ati jewe Cici nabwo namucunga arakuze ari vaccine majeur shisho kuvuga ati ngo wamucunga be gute wowe Sharon waje kuncungira umugabo wanje i Burundi ko ariko we nagushira confiance wowe petit sere wanje uri grand sere uri gikuri inshuti yanje Cici aza kwicunga wenyene ivyo utuye birahera yaranabwiye Queen aramubwira Queen uyu nguyu ngo uzaze tugende muri Poland kwera jemba muri main Poland uzaze tugende muri main Poland Cici yaravuze yuko azatwakira tuzashikira mu nzu kwa Cici tajena na kimwe twavuganye kuri anniversaire yiwe Jenny twanavugana na Sharon icyagiye yari yivye amafaranga y'umucuti wanje yitwa Genius ukuranyumva Jenny twavuganaga muga yagiye arabesha Queen ngo nje namubwiye ati ngo azashikira mu nzu wanje avuye kuri Queen agenda kundi mu mama ari ngaha yitwa Boss Lady agenda amubwiye ati ngo burya ndakubwiye ngo tuzagenda Bujumbura tuzashikira mu nzu ya Cici umugore wanje aravyumva arasara ati wewe rero ukubwira abantu ko bazuze b'abagore bashikire mu nzu wowe ndamubwira ati jewe abagore ngo Sharon agenda avuga ahantu hose ko umubwira ngo azaza n'abakobwa ngo mushikire mu nzu ni jewe abakobwa nababwira Sharon abanzanire canke jenyere nabironderera ndabakeneye ko tujya kumara uriya mukobwa ni Sharon mwari mwariyunze mwarahuje niba koko ibyo mumwagiriza ari byo kubera ko social media hari igihe mushobora gushuduka mwangishije umuntu abantu bakamwanga burundu kuki wowe hari igihe mwiyunga mukaba inshuti mukaza yenda mukabisambura kandi we turakuzi ko social media uzimenyereye ariko mu bantu 500 bose ntibamenyereye social media sheri hari igihe mujya mwiyunga mukaganira ariko uko mumuvuga atari ugushyigikira amafuti hari abantu bitera impungenge niba koko ayo mafuta yakora ko hari igihe tujya tukumva uri inshuti ye nk'umudamu mugenzi we kuki niba abamuryango ntabwo ari inshuti ye ndavuga ko ari inshuti ye ibintu byose bajya baba inshuti imana reka ndakwishurire reka ndagusubize kuri ico kintu sivyo yewe Sharon normalement ntituzinanye face to face muvugana n'ababyeyi can you listen can I talk no ariko rero ndakureka n'ababyeyi banyu baraziranye ngo mwaranareranywe n'ababyeyi banyu akwine kuba inshuti n'umuntu ntibisigura ko muba mumaze kubonana mushaka no kuba bagenzi kuri social media no twebwe turi kugendera ku byo wowe ziba wanyarura waba utubeshye ko ngo niba ari kubitwa mu myotega Mike muzibe wowe ngo niba ari ngo nkuba mukubitanya kubitwa n'inkuba we uransaba woni gute uzanga ukantuka nakwandikiye inbox era baswe narimbwiye era bagutara Godfather urumva ko atari wewe babwiye umviriza ndabasubize kuri iki kintu basi mu mwanya siko uyu ni wahe uyu ni wapi no Queen bumuretse abanza muvugane na mukubiti azumvise Godfather Queen umviriza God no Queen uyu ni nani uyu ninde waje kana uyu tugende gato uyu nguyu kugira kandi ari kuvuga amagambo menshi ceceka sande Queen uyu Queen ni nani nana ko uyu ngo kubita ni jewe nzi Godfather none abantu bose ndabazi mugabo Godfather ngo yakwandikiye ko atari we yari yabwiye okay kandi baravuze ngo ni umurundi kazi w'iwacu okay nani bamubabariye reka nkubaze ikibazo cyanjye kukisubiza nabi ngewe nakubajije wimbwira muziranye ababyeyi baraziranye
Godfrey wambare akansubiza Queen kweli ndiko ndakwishura Sunday siko ariko ntumbwire ngo ntumuzi ko n'ababyeyi banyu wowe baragira ntumbwire ivyo mvuga Sunday ukura dukarira ni kubera iki kandi live atari wawe ari we kwa Godfrey ukura tugira umutima ni kubera iki wewe sawa mukubite kandi wowe Sunday wowe namwandikiye inbox namubwiye ko wowe twicaye ko aramubwira ngo simvuge ngo kubera live yo kwa Godfrey uribuka ko nakubwiye wowe kazi yako wowe Sunday Sunday uramusigura Godfrey wowe ushaka